Hello mga palangga! Our topic for today is about parts of the body. So, let's start now. Butkon, 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 butkon. Corazon, corazon, corazon. Corazon, corazon, corazon. Tagipusoon, tagipusoon, tagipusoon. Tagipusoon, tagipusoon, tagipusoon. Buol, buol, buol. Buol, buol, buol. Balikawang, balikawang, balikawang. Balikawang, balikawang, balikawang. Batiis, batiis, batiis. Batiis, batiis, batiis. Ba-ba, ba-ba, ba-ba. Ba-ba, ba-ba, ba-ba. Tangkugo, tangkugo, tangkugo. Tangkugo, tangkugo, tangkugo. Bibig, bibig, bibig. Bibig, bibig, bibig. Kuko, kuko, kuko. Kuko, kuko, kuko. Ilong, ilong, ilong. Ilong, ilong, ilong. Palad, palad, palad. Palad, palad, palad. Panit, panit, panit. Panit, panit, panit. Abaga, abaga, abaga. Abaga, abaga, abaga. Dapa-dapa, dapa,
pa, da, pa. Dapa-dapa. Dapa-dapa. Da, pa, da, pa. Dapa-dapa. Tiyan. Ti, yan. Tiyan. Tiyan. Ti, yan. Tiyan. Paa. Pa, a. Paa. Paa. Pa, a. Paa. Dila. Di, la. Dila. Dila. Di, la. Dila. Ngipon. 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 Hawak. 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 Ilok. 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 Likod. 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 Tulan. 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 Titi. 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 Buli. 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 Guya. 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 Dughan. 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 Dulunggan. 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 Talinga. 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 Siko. 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 Mata. Mata.
mata, 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 mata. Milok, 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 milok. Itsura, 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 itsura. Tiil, 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 tiil. Agtang, 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 agtang. Kamot, 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 kamot. Buhok, 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 buhok. Ulo, 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 ulo. Hello mga palangga! Thank you for watching. I hope you do understand our lesson number 10 about different parts of the body. So don't forget to click like, subscribe, and hit the bell button so that you will be notified on the next videos that I will be uploaded. Madamo gid niyo salamat!